Dostlar, Soquluk mal bазарындабыз. Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube көрүүчүлөр. Hurmatli mekendештер. Бүгүн апта күнү шемби 15 ноябрь 2025 жыл. Чүй облусу Соquluk району Soquluk мал базарындабыз достар. Сиздерге 3-чү чыгарылышта баягы жылкылар тартып көргөзөм. Сиздер лайкты басып колдоп туруңуздар достар. Каналга катталганын унутпаңыздар. Рекламалык кызматы номер 777 84 96 48. Бұл меники достар. Біз о тайбы неген баштадық бұл кімдік екен бұл? Так, бұның нейесі жоқ. Моғадан баштайған бұл. Чоң. Жылқыдан баштайық. Лайка, ассалаумалейкум. Қанша сұрайсыз ба? Бағасынан баштайын сразу. Я. $15,000 бұна ке достар. Бұның бойы қандай екен? Бойы қанша? Чene verdiniz? Yaşlıca? 7 yaş. Bu 7 yaş bolsan bar nerseniz var da ulak, uyur. Uyur var, ulak var. Boyunu gördünüzler mi onda? Teşlerini var hazır. Hazır. Cam başlarını tartıp görgözemiz. Gigant. 15.000 deydi. Bazar sıradı mı? Verdin? Kanca? 8 deydi. Pazar veriptir 8 tak bunu 8'ge bergen emes dostlar. Magazinski bazı kanca. Kemi var da. Kemi bolat ekan. Bunun qaysi yerda kemchiliklar var endi. Девичи таза. Пока жоқ deydi. Tuyaqlar таза da polna. Таза deydi dostlar. Gözünüzler momda olgan. Так, ondan keyin monuzni atib ko'raylik. Bu kunni oyog'i ko'rinmaydi ekan yaxshi. Mana dostlar. Ovozi. Monuza qancha so'raysiz bunisiga? Жаңасы 600.000 so'm deydi. Mana ko'rdingizlar. Bunun boyu bir 70 ga yaqin go deydi. Açıgını aytganda çenevedin deydi. Kırgızski Karabiye enesi, atası Polşa deydi. Tak, bunun bağısını 600 dediniz mi? Buğa kança verdi bağa? Buğa da berelek ha? O can başlar. Bunda 600. Hazır narkında görgözöz 600. Onun can başlarını qarağınızlar mı? Can başlar. Öte büyük. Çok kolay. John. Tak, bu üçüncüsü de sizlik ya bunlar. Günde yaxşı bunday görünmeydi ekan bunlar. Tak, bunun yaşı qanday? 2019 жылқы deydi dostlar. Bu üretilgan dediniz ha? Ha, canlı üretilgan. Tak. Neden жүрді? Жүрді deydi. Bu budyon mu? Budyon deydi. Tak, bunun bağısını qancha so'raysiz? Buldagi 600 deydi. Almay ko'rgazayın dostlar, mana. Жүрді, canlı üretilib oladi deydi. Onda olgan cho'ng deydi. Жылқылар. Beylerde ko'rinib qolgan mı? Gördünüzler mi? Bunda boy büyük ekan öte. Bunda bazı 600 deydi. Telefon nomer 0704 46 35 39 dostlar. Bunda 3 var. Onda moşni жылқылар dostlar, çalatlar. Ulaqın жылқылар mörden taylardan başlayın hem. O kimdik ekan bağlar? Qanchadan var? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanaqasiz? Yaxshi. Yaxshi, yaxshi. Şugur çoğayat alsın. 55 atam. O 255. Narxlar kimdiki? Narxlari bölök kishniki. Bölök kishniki. Bu qancha davotdi bularda? Ularda o'shunday tegerek deydi. O'shunday ele bor, примерно, deymi? Bular erkek urg'ochlar? Erkek. Eko'teng erkek. Eko'teng erkek. Bular ham to'shna qancha oyliqlar? To'shna 7-8 oylik bo'lib qoldi. 7-8 oyliqlar bunaki to'shnasi.
55'ten mınaki. Kalasın taylari. Tak, onu görmekçi. Kança sırayısın mı? 45. Erkek urgaç? Erkek ha? Bu kança? 7 aylık, 6 aylık. 7 ay ya bu da. 45 bin deydi. Bunda olan erkeği eken bu da. Kapkara. Жақсы. Assalamualaikum şef. Aleykümselam. Kança sırayısın mı? 70'ten sonra. 70 binden. Urgaçılar. Urgaçlar ha? Güzel oldu bolluk bu var. Yok. Bolluk ha? Onda olgan urgaçlar dostlar. Tak sizde kança var eken? 90 bin. Yaşıça? Bir yaş çıkılek. 100 yaş çıgılık. 90 bin urgaçı. Buna. Onda olgan. Gördünüzler mi? 90 bin deyip bu. Bu soğuğuna göre de söyle. Yok kança sırayız bu? 90 bin. 90. Erkek. Erkek minge. Mingi уже. Jaşı qanday olub qoladi? Jaska bunu. Жазға қонан дейді. Мына. Үшті ақ екен, қашқа. Kaşkası da var. Пешенесінде қашқасы бар екен, а? Мына. Қонан. Жақсы. Бұндай бағалар. Шеф, ассалаумалейкум. Бұл қанша сұрайсыз? Светі дейді. 75. 75. Urgaç erkek? Urgaçı. Бұл екеуі көчі. Бұлар 60'tan. Бұлар erkek urgaçlar. Bunысы erkek, bunысы urgaç екен. 60'tan дейді. Так, бұл жақта 4. 4 тұрады. 150 minden или бары 150. Ассаламалейкум. Базар аламы. Қақыраманның малдары? 45'ten aylar. 45'ten erkek urgaçlar. Çista erkekten. 4 erkekler ha? Var hem 6 ay kança? 3 ay, 4 ay. Vay. Geç tuğanda. Avgust mu oldu? Avgust'ta tuğulgan. 3 ay 4 aylıklar. Onday olgan taylar. 45 bin yani. 45. Gördünüzler mi? 45 bin. Tak, bu yakta beyler var olsa. Kimdik eken ha? Ya bu beyler kimdik ha? Qaysi? Tartınız. Buna moğa eken tartınız. Üçöğü. Tak, bular kançan tuğan beylerim? Bir ekini tuğan beler mi? Bir ekini? Azı boğaz emas. Jo, boz emas. Baylangan atkörüm tuğan. Atkörümde turgan bular ha? Mına. O can. O tartınız. Peki can dedim mına. Ya uyalat koy YouTuber söyleye almaydı. Mına gel. Ya narkılar kimdik bu iki kara? Bilbeyt ya mala. Ha buların bağısı kançadan dedin? 140'tan. 140 minden. Kavar emas, pazar alamı degen. Mına. 100 bayda biz baylangan atkör. Üçöğü. Qaysı senin? Tektir var. Ya az ayaktan geldim beni. Oğul kança da attı? Tak. Anı bilmeyim ne. 5'ten bile mi? 4 dönemi 500 sonunda sonra tabii. Kancadan beri oda dışında bularda? Ya tartmayla o ya. Yok sizler tartmayın, bir yak tartıvereyim mi? $305 de battı, aytmayla koyayım de. Makul aytmay koydunuzlar. Buna gel. Yakta beyler var şeyta. Assalamu alaikum. Sizler de görüş ha? Var beyler mi? Var beyler. Bunlar kayaktın beyleri. Özüzükler Rusya'dan geldi. Çetçaktan geldik Karachi. Çet jaktan geldi ha? Buna. Zarubejni beyler. Zarubejni. Kança baş? Bizde 8-9 baş var. 9 baş var eken buna. O kulunduğu qaysı olup kaldı şimdi? Bulundum ne onu bu? Onu kadar? O. Tak bulardan bağısı kançadan hem? Onları 140'tan öyle 165 geçeyim. 140'tan 165 geçeyim. O alaç ala. Ama 165 yaş oldu. Oşol 165 eken ortada turgan. En çok var. 140'lığı qaysı? 140'lığı mına var. Ol turgan 140'lığı eken buna. Ana kuru kala turan bolsa da süleşöz. Kurukka da temizlik yolları bolat ha? Boğazı. 8 bağ koyuyoruz da. 8 bağa koyuyoruz deydi dostlar buna gel.
Жақсы. Sevdir koysan. Номер қалдырмайсыз ба да? Айтыңыз. Түймек барына қосып алды саған. Ya hayır albaylar. Номер 501 mi? 0501 97 15 67. 97 15 67. Достар, çalasыздар мына. Базар аламы деген. Мына жақта бір О, жылқыны тартып көргөзейінші. Мына екен. Құррап зойылып тұрады. Ассалаумағалейкум. Қандайсыз бәке? Қанша сұрайсыз, шеф? 250 мың. Мына екен, достар. Так, бұның жашы қандай екен, жаш? 5 жасы? Нелері бар? Үйірде жүрді? Үйірі бар, а? Улағы ча? Улағы да бар дейді, достар. Бұттары таза. Жевіші таза. Мына екен, достар. Бойы қанша шығып қалады? 1.66 дейді. Bir aylanasып қойдай, жамбаштарыны көргөзейін. Шеп. Мына. Мына екен, достар. Көрдіңіздер, жамбаштар. Өт соңын екен. Так, бағасын қанша дедіңіз? 250. Базар қанша өреді баға? Магазинский бағасы қанша болады? Кеми бар да негізі. Номер қалтырыңыз анда. Мұндай сатпайсыз ба? Содаңыз өрсін, жақсы сатыңыз мына. Ондай алған болады, достар. Так, бұл қара жылқыны көргізейсіз мына. Кекет қой, кекет. Қашқа екен. 4 тасы бұл, қанша бұл? Ға, жігіт, қанша сұрайсың? Қанша сұрай отасың? 230. Ейзі бұл кіші? 7 жаш екен, 230. Нелер бар екен? Ой, 1.63. Улақ vardı. Улақ, үйірі бар екен? Үйірде жүрген. Жақшы. Так, достар. Қандай қылып тарттық сіздер? Емей бағаластар. Ой, пікірлерді комментарийді. Видеоны аяқтаймыз. Лайкты басыңыздар, каналға атталғанын ұмытпаңыздар.